Yemwe. Uyu ni umukino ugiye guhuza ikipe FC Barcelona n'ikipe ya Real Madrid ku stade ya Britanium Stadium. Reka tumurekanisha umwe bagiye kuba babanza mu ikipe FC Barcelona. Mwiza haza kuba harimo Penya. Aza kuba ari kumwe na Valde aba defenseri. Aza kuba ari kumwe na Kobarsi na Eljao aza kubafatanyije nande na Kunde. Imbere gato haza kuba hari Casedo ariko aza kubafatanyije na Martinez. Naza kubafatanya na Martinez. Aza kuri 10 aza kuba Fede Jonga. Naho ku rundi ruhande aza kuhanyuraho Rafinha. Ku busatizi dufiteho Andre Olmo ndetse n'umugabo bita Lamine Yamal. Ibintu itaza kuba byo habe na gato. Ku ntebe basimba dufiteho Ter Stegen, dufiteho Pedri, dufiteho Gabriel Lewandowski, dufitemo umusore Christensen, Sarsena, Ferran Torres. Sabo gusa kandi kuko dufiteho Phil Lopez, Eric Torre ndetse na forward Vito, G Martin, Bernard and Astravada. Reka tubanza tuvuga kabisa kuri umuntu noneho tekinike FC Barcelona ijya kwikoresha aza gukina tekinike ya 4-2-3-1. Kana tujya kuri Real Madrid igihe iraza kuba ikina 4-3-3. Aya mwiza maza kwa harimo Thibaut Courtois. Ku defense haza kuba Femendi, Rudiger. Haza kuba hariho Rudiger za kubafatanya nande kubafatanya na Iramatano ndetse na Lucas V. Umutima wa defenseur haza kuba harimo Andre Tchouameni. Mediateur tuza kuba dukoresha Federico Valverde ndetse na Jude Bellingham. Naho ku mpande haza kuba hanyura umugabo witwa Rodrigo ndetse n'umugabo witwa Vinicius Junior. Umwataka umustriker haza kuba ari Mbappe Lotte kabisa kandi uko biraza kuba byifashe ngo basimbura tuba hanze dufiteho John Alba, dufiteho Modric Tsimikas, dufiteho Carvajal, dufiteho Kamavinga, dufiteho Ibrahim ndetse na Ibrahim, dufiteho Munyezamu Lanin ndetse tukagiraho Tebalos, dufiteho hanze dufiteho Enrique, tukagiraho neza Guerrero, dufiteho Barjeho, tukagiramo na Fergarigia. Abo nibo basimba ikipe ya Real Madrid match igiye kumaze hano igiye ko bitangira kabisa. Nuvuga ngo ni ibirori ni El Clasico kabisa. Ibirori bya ruhago kabisa muzano rwambikana hano kuri Britanium Stadium. Kibuga gisa neza abafana bakubise buzuye. Kibuga gituje. Haya bamaze kuba basoka muri vestiaire hariya. Hara rwose ndababona bishyushya ndababona abahungu bameze neza cyane. Ndababona ngiyo NFC Barcelona. Rukaza kubimeze Real Madrid. Reka turebe match yamaze kwanitangira. Lamine Yamal kina pasi ndende ashakisha El Martina sunyuma kandi na Guardiola wabo kwande. Kwa Guardiola wabo bamwita Penya kina imbere gato yashakisha bamwita Casedo kudreka pasi ndende ashakisha Rafinha utakaza katurebe. Federico Valverde Real Madrid. Federico Valverde yuko nka Federico Valverde dacubika pasi ndende ariko uranga ufatwa na Eljao kina rimwe kinanza cyane na Matano cenga ari hirya ariko umupira utakaza. Reka tuwe Jude Bellingham ari bamukwe kose kutuye nta cyabaye nibyo dukomeza. Katebe na Matano kinanza cyane na Andre Olmo kina cumika rimwe yashakisha Lamine Yamal yagiye igisho Lamine Yamal. Reka turebe kutamaza kwa Degaja kwa Vinicius Junior gicanga mukayiruka cyane. Vinicius Junior abasiga pass kwa Mbappe ariko ni offside nibyo. Yari yarariye jaje kwa yiterera rakosa yamaze kutera vava nta mwanya wo gutakaza kwa Kobasi cyane ari Matano kineza cyane nande nguriya kucumika pass kwande Andre Olmo
Anderemo acomeka pasi ashakira Lamine Yamal. Lamine Yamal abasiga. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal shot wanamwita Lamine Yamal, mtoto wa Espanye ku myaka 18 gusa y'amavuko. Nandika golo ya kwanza FC Barcelona. Reka turebe Andrea Tchouameni, Vava yazamutse Andrea Tchouameni, comeka pasi kwande kwa Mbappe. Mbappe rote, Mbappe rote, Mbappe Gol, 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 gol! Wanamwita Mbappe rote, Kylian Mbappe. Naandika gol ya kwanza ya Real Madrid. Haya katwewe. Lamine Yamal ahagaze kuri baro. Awukina na Anderemo. Anderemo akina na Kubarsi. Kubarsi comeka pasi kwande kwa Caicedo. Caicedo akina baro rimwe ashakira nde Rafinha amaze gucomeka ku bari kwande kwa Lamine Yamal. Lamine Yamal akina na Eljaou kapiteni. Reka turebera cyakomeye. Lamine Yamal akwica. Lamine Yamal isho hanze. Ye baba byari bikaze. Match yamaze muri hano. Reka turebe baro ndende ashakira nde ariko abase Barcelona barigarurira kwa barahara kwa Martin akina nande subiza inyuma gato cyane. Hano abasore b'ikipe ya FC Barcelona beherekanye baro. Gatebe Marteo akina baro nande na Lamine Yamal. Lamine Yamal akina na kwande Anderemo akina pasi ashakira kapiteni nde. Gatebe Lamine Yamal yakwisha ariko yeba byari bikaze hariya. Tera baro kozaho rwose ariko barangije hanze no guterwa na Crotone imbere y'izamu. Byateye kwande kwa Vinicius Junior kwicara gusiga azamutse nguriya Vinicius Junior cubika pasi kwa Mbappe. Ariko arawutakaza ko baseta kuroho neza cyane. Vuba Lamine Yamal isho tariko Antonio Digagoboka. Kature Lamine cyakomeye isho yemwe uyu musore bamwita Lamine Yamal, umusore w'umunya Espagne kora ibitangaza hano. Andika gol ya kwanza gol ya pili ya FC Barcelona. Ibitego bibiri bya FC Barcelona kuri kimwe cya Real Madrid. Ibitego bibiri byatsinzwe na Lamine Yamal, igitego kimwe cyatsinzwe na Kylian Mbappe. Reka tumbere ko noneho tugaruka gatoya. Ni ibitego kumukuhera baro ikipe FC Barcelona ihari umupira ku kije cya 71% mugono uvuga ngo Real Madrid ihari 29%. Tujye ku ma free kicks cyangwa se ku makufra ryaboneka ni ikosa rimwe FC Barcelona yaje kubitera.